Police Report. Lagi di damdamag, manipod iti PNP, Idol Dennis. Good morning, please come in. Yes, agbalbalagbanan iti PNP kadagiti umili ano mabalin ket liklikan iti agi-post iti sanganasken iti abiyang iti social media gabuta iti lanted nga susumbatan 20 Cybercrime Act Law Idol Bernard. Mas dito yan iti iliti Bakara Ilocos Norte datoy panakatiliw iti agnagan Lenny Florido alias Lenny Martinez Florido nga agtawantala pulagit siyam nga nasawaan nga taga barangay 32 Corocor, Bakara Ilocos Norte. Na television nga po natay reklamo na ipila iti panaglabsing ti Republic Act 10175 wano Cybercrime Prevention Act of 2012 wano cyber libel ang makungkuna Idol Bernard. Mismo nga iti korte iti Judicial Regional Court Branch 15 iti Siyudad Tilawag iti nang iparukad dati warden para sa kontra ken kuana ni payan met when rekomendaran iti 72,000 pesos sa kasa pagpiansana tapos hindi ka sa temporaryo amayawayaan ba iti panadengeg iti kaso na ti akusado keta mismo ngayon patungpal ti PNP Bakara kaya voluntaryo met nga simuko dati akusado tapi kasi tsumbatan na dati pilang reklamo nga cyber libel Anat in-post na iti social media may panggap ti apa-apa man yata detoy. Hanin ngayon natalipay iti PNP Idol Bernard general term na tang nagpilang ti reklamo nga cyber libel usually no kasi kadagiti ada apa-apa agi popost ti awan iti consent iti maseknan isong beware kadagiti mahilig nga agi post ti really personal bambanag iti social media no pakadadaelan ti imahe wala ti kredibilidad iti masang tao ket adakarbengan iti dehado nga reklamo agipil reklamo iti piskalya Idol ado kasoy makita no pa iti amo da makita ka iti friend mo kumaget i-unfriend ko ta bigbigat ket magi ala padata amom dete 5,000 nga friends ko ket nakisayanin siguro ket 4,500 sa tinabatin at digiti na dumaket negative ja kaya ti makakita at negative nga post. I mean, langlangro na digiti di ba? Digiti bad mouth. I don't like bad mouthing in social media at nagpangit at mabasa ti amin pati digiti gulo ti pamilyada kada kabit ni amana kasday. Di ba Idol Dance? Ado kakasawar no kung ano basada na kitag na sumagtefit kung kada kita madi lang teko namon hangan na siya at gidya magkita king kasama ten maka bad trip iti big agno na big at Idol Bernard. Correct. So nga beware kada iti manilig nga gipopos iti sang na siya at iti social media ket adamit ti sense of responsibility na ang amin na ba nagkit may post Idol Bernard ta adamit ti linteg ana putar nga panglaban keriti sang ning tilintegan indo pa meta strict to pa kada you should guard kana your privacy act kung na messenger how much more in public Idol Bernard ta idi kalman adapik advisory iti US Embassy iti aplikar iti visa na US visa aming social media account dapat in public hanga private jeda nga vetting ikirenda iti personal profiles iti may sa tao actually Idol Dance for information laing nabayagdetan tatadalang nga in-publicize isot gapunan no apay adadigiti saan nga maaprobaran ore man pay kaming ti media ka no adadigiti backgrounds mo about the act of sedition digiti citation to naganan rebellion hanga mabalin di jay so adut na offload ore vloggers saan lang nga media di ba the recently adadigiti in offload da aga po pa lang ka di jay so makikigtot dalata apay nga tanga di da nga makalugan nang langro na ti stricto ni Trump ta ore nakapasakat visa no adigiti background mo may panggap kada ti social media ket handa ka matang harangan da kamot so nga agtaltal na kasi ka Lawrence Rugyang dalusan ko na rugyang matulusanin data accounts mo kaya ore lapin mo raw kasi dati na tuktukan na pusit yan talikod na
Okay. Nga. Kasi no namin ti post ti masang tao ag reflect ti personality iti masang individual Idol Bernard. So di ba? Nakita mo Bill of Rights, that freedom of expression, but limited to the laws of our country at damo data privacy act. So nga hamo nga mabalin nga biangutan ti padam nga tao. In short, di mo mabalin nga i-chismis yan ta social media ti sabali nga tao, di ka agpaspasagid dita nang ron nata asidagla unay no ibagadang balabatit nga tagapaway nga nakaantsuhos nga ngiit di kad tapos GB kung kuno mita kag Glenn Batuyong yan nagalisto detan maala ka no pati cyber libel yan. Apo imay masyad di kalman kahit apo inarakop na to na wag man tang ito yung tatala kita personal kung kunana ni ay Glenn Batuyo kasta kasta ubing mo paila ipulpulong kanya Idol Bernard agipulpulong kasta nga talaga apo ulit ni Bustayo wana baot ni Bustayo kay kwa stricto kasta no trabaho ko na talaga ano sa kung nanti ko na nag-get isa tulad at maumakan maumakay kidi dati nga lawas inti maudinan at ako sumrektomete Uwan nga ron. Ito na sigurado dati kotan. Dati oink. Congratulations kini Idol Apong Glenn. Dapat kung nanagit, ato ko nga segment mo. Kung natin ko na. Wala, pag-sertan doon in the near future. But anyway, pamalagiblat ta, dagiti kakailan tayo, nga mahilig iti social media. Na masapol nga siguro 20 po posting before you click, tapos maliklikan ti pan na kay sagsagmak Idol Bernard. So ito pa lang natay ti muna nga damag yun natin na ataw, manipot iti PNP na danto mas sumasarlo, siguro ito madamdama iti IFI News. Idol Dennis Alipio, tatak, Amen.